mu gihugu cy'imisozi igihumbi. Ubukungu bukura umunsi ku wundi, ariko se ni bande bayobora urugendo rw'iterambere? Ni abahe bantu bafite uruhare rukomeye mu bukungu bw'igihugu? Kuri iyi nshuro ndakugezaho urutonde rw'imiryango ifite ijambo rikomeye mu bukungu bw'u Rwanda. Ni bande bayoboye amasoko akomeye? Ni gute ubutunzi bwabo bugira uruhare mu iterambere ry'igihugu? Ni izihe nzego z'ubucuruzi biganjemo? U Rwanda ni igihugu cyagize impinduka zikomeye mu bukungu mu myaka ishize bivuye ku ishoramari, ikoranabuhanga, ubucuruzi mpuzamahanga n'iterambere ry'inganda. Uyu munsi ndagira ngo mbasangize urutonde rw'abaherwe 10 ba mbere ku giti cyabo n'imiryango ifite umutungo ukomeye mu Rwanda. Reka dutangire uru rutonde. Murakaza neza mu isi y'ubushakashatsi. Murakaza neza ku Inganji Rwanda. Inganji Rwanda ije kubatekereza ibyo mu Rwanda bya kera ndetse n'iby'ubu kugira ngo murusheho kumenya icyo muri cyo. Murakaza neza mu muryango mugari w'ubwenge n'inkuru zisobanutse. Reka dutangire uru rutonde. Ku mwanya wa 10 hazaho Sina Gerard, agaciro ka miliyoni 12 z'amadolari y'Amerika ndetse zirenga. Yavutse mu 1963 mu Rwanda. Sina Gerard ni izina rizwi cyane mu bucuruzi, udushya ndetse no guteza imbere igihugu. Nk'umushoramari w'inararibonye yagize uruhare rukomeye mu guhindura urwego rw'ubuhinzi mu Rwanda. Asiga umurage ukomeye ukomeje guha icyerekezo abacuruzi bato mu Rwanda. Mu mutungo wa Sina Gerard, urwibutso Enterprise nicyo kigo gifite umwanya wa mbere. Ni uruganda rukora ibiribwa rwamamaye mu gukora akabanga, amavuta y'urusenda. Urwibutso Enterprise ni kimwe mu bigo bikomeye mu gihugu mu rwego rwo gutunganya ibiribwa. Iki kigo cyatangijwe mu mwaka w'1990, cyarakuze kiba izina rikomeye mu gutanga ibiribwa byuje ubuziranenge. Intego ya Sina Gerard yari imwe: gushinga ubucuruzi buteza imbere ubukungu bw'igihugu ndetse n'ubuzima bw'abaturage. Urwibutso Enterprise rwagize uruhare rukomeye mu kurwanya inzara no kongera umusaruro w'ibiribwa mu Rwanda. Ibicuruzwa byacyo ntibyamenyekanye mu gihugu gusa, ahubwo byageze no ku isoko mpuzamahanga, cyane cyane akabanga hakunzwe kubera uburyohe bwako budasanzwe. Sina Gerard ntiyagarukiye gusa ku bucuruzi bw'ibiribwa, yashoye imari no mu yandi masoko nk'ubworozi bw'ingurube, ubworozi bw'imbwa, ibiti by'inganda, amabekeri, amaduka manini, amaresitora n'amamoteri. Ibi byatumye ashinga ubukungu bukomeye bwagutse mu gihugu. Ibikorwa bye byateje imbere abanyarwanda benshi. Urwibutso Enterprise ifite abakozi bagare 280 bakora akazi gahoraho ndetse n'abandi 600 bakora igihe gito. Yafatanyije n'abahinzi barenga 3000 abaha isoko ry'ibiribwa byabo, bityo bikazamura imibereho yabo. Uretse ubucuruzi, Sina Gerard afite amasezerano manini yo gutanga ibiribwa mu nkambi z'impunzi no muri gereza zo mu Rwanda. Bikaba bigaragaza uburemere bw'ibikorere ye mu gihugu. Ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite, ni umugabo wubatse ufite abana 5 b'abakobwa. Akunda kwitondera kugaragaza iby'umutungo we. Abasesenguzi bemeza ko afite umutungo urenga miliyoni 12 z'amadolari. Ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite, ni umugabo wubatse ufite abana 5 b'abakobwa, nubwo akunda kwitondera kugaragaza iby'umutungo we. Abasesenguzi bemeza ko afite umutungo urenga miliyoni 12 z'amadolari, bimuhesha umwanya w'abacuruzi bakomeye mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 ku rutonde rw'abaherwe 10 ba mbere mu Rwanda haza Kananira Leonard, agaciro ka miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika arenga. Mu Rwanda, izina Kananira Leonard ni rimwe mu yubatse izina rikomeye mu bucuruzi. Inkuru ye igaragaza ubushobozi bwo gutekereza kure, guhanga udushya no gushora imari mu mishinga ifite agaciro kanini. Umwe mu mitungo ikomeye ya Leonard ni Hotel Lemigo. Hoteli y'inyenyeri enye iri mu murwa mukuru wa Kigali. Ifite ibyumba 176 kandi ni imwe mu nyubako zikomeye mu rwego rw'amahoteli mu gihugu. Lemigo Hotel ni igikomeye y'ubukerarugendo bw'u Rwanda. Iyi hoteli ifite ibikoresho byihariye birimo ibyumba by'inama, resitora zigezweho hamwe n'ahantu ho kwidagadurira. Bikaba byarafashije gutuma Kigali iba imwe mu mijyi ikurura ba mukerarugendo benshi. Ubu bucuruzi bwe bumwinjiriza amafaranga menshi buri mwaka, bikamufasha gukomeza gushora imari mu yindi mishinga. Uretse ubukerarugendo, Leonard yashoye imari ikomeye mu mitungo itimukanwa. Urwego rwarushijeho gutera imbere bitewe n'impinduka zihuta mu mujyi wa Kigali. Kimwe mu bikorwa bye by'ingenzi ni iyubakwa rya Silverback Mall, inyubako y'ubucuruzi igezweho. Iri mu nyubako zikomeye zigaragara neza mu mujyi. Iyi nyubako ifite ubuso bwa metero kare 30,000, ikagira ibice bibiri byo munsi y'ubutaka hamwe n'andi magorofa ane. Byose hamwe bikaba bifite metero kare 26,000 zaho gukorera ubucuruzi n'aho gukodesha ibiro. Ibikorwa byo kubaka Silverback Mall byatwaye amafaranga arenga miliyoni 25 z'amadolari. Bigaragaza ubushobozi bwa Leonard mu gushora imari mu mitungo itimukanwa. Uyu mushinga si isoko risanzwe, ahubwo ni ikigo cy'ubucuruzi gikomeye, aho ibigo by'imbere mu gihugu n'iby'amahanga bikorera hamwe. Ifite ibiro, amaduka, amaresitora ndetse n'ahantu ho kwidagadurira.
bikarema uburyohe bw'ubucuruzi bushobora gukurura abakiriya benshi. Silverback Mall ifite ahantu heza mu mujyi wa Kigali. Ibi bikayongerera agaciro nk'ikigo cy'ubucuruzi. Ikomeza kugaragaza uruhare rukomeye mu iterambere ry'umujyi, ikanatanga serivisi zihariye ku bantu bo mu cyiciro cya middle class ndetse n'abacuruzi mpuzamahanga. Ibi byose byafashije Kigali kuba icyicaro cy'ishoramari n'ubukerarugendo. Uru ruhare rwe mu iterambere nirugarukira ku rwego rw'amahoteli n'imitungo itimukanwa. Leonard kandi afite uruhare runini mu rwego rwa energy mu Rwanda, aho atunze sitasiyo za esansi nyinshi ziri hirya hino mu gihugu. Izi sitasiyo zifasha cyane mu bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli, bikagira uruhare runini mu gutanga ingufu zikoreshwa n'abaturage. Kubera ubwiyongere bw'ubukungu bw'u Rwanda n'iterambere ry'inganda, ibyifuzo by'ibikomoka kuri peteroli byagiye byiyongera. Leonard yateye imbere muri uru rwego ku buryo umutungo ugera kuri miliyoni 40 z'amadolari, bigaragaza ubushobozi bwe mu gushora imari neza. Uretse ubukire bwe, ingaruka ze mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda zigaragara mu guhanga imirimo, kuzamura ibikorwa remezo no guteza imbere urwego rw'abikorera. Ku rutonde rw'abaherwe 10 ba mbere mu Rwanda, ku mwanya wa 8 haza Rwanda. Mu yandi mazina bamwita Dodo, agaciro ka miliyoni 49 z'amadolari y'Amerika zirenga. Colonel Rwanda uzwi cyane ku izina rya Dodo, ni umwe mu bantu bakomeye mu rwego rw'ubucuruzi mu Rwanda. Ubutunzi bwe burenga miliyoni 49 z'amadolari. Dodo yavukiye mu nkambi y'impunzi z'Abanyarwanda mu majyaruguru ya Uganda. Ubuzima bwe bwabaye urugendo rutoroshye ariko rwerekana umuhate no kwihangana. Kuva ku mwana w'impunzi kugeza ku muyobozi ukomeye mu rwego rw'ubucuruzi n'ishoramari mu Rwanda, Dodo yagaragaje impinduka zikomeye mu iterambere ry'igihugu. Mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu mu 1994, Dodo yagize uruhare rukomeye mu guharanira ubwigenge bw'u Rwanda. Yagize uruhare rukomeye mu gushyiraho fondasiyo ya politiki n'imibereho y'igihugu. Ibintu byagize uruhare mu iterambere u Rwanda rwagezeho mu myaka yashize. Mu mwaka w'1999, Dodo yahinduye icyerekezo, yiyemeza kuvugurura uburyo bw'ubwikorezi rusange mu Rwanda. Yashinzwe ishyirahamwe ry'ubwikorezi rya Traco, rigizwe n'abatwara abantu mu modoka rusange. Nyuma iri shyirahamwe ryavuyemo Rwanda Federation of Transport Cooperatives (RFTC), umuryango ukomeye mu gutanga serivisi z'ubwikorezi mu gihugu. Dodo yabaye umuyobozi wa mbere wa RFTC kandi yabashije guteza imbere uburyo bw'ubwikorezi mu mujyi no mu cyaro. Iki gitekerezo cyatumye habaho uburyo bwiza bwo gutwara abantu mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bice by'icyaro. Uburyo bushya bw'imodoka zitwara abagenzi bwafashije mu kongera ubukungu no koroshya imihahirane mu gihugu. Uru rwego rw'ubwikorezi rwahinduye ubuzima bwa benshi, rutuma abantu babasha kugera aho bakorera, aho biga ndetse n'ahandi hatandukanye bitagoranye. Byateje imbere ubucuruzi bw'abikorera, bituma u Rwanda rubasha kwinjira neza mu isoko rihuza abaturage b'akarere n'ibindi bihugu byo hanze. Urugendo rwe nk'umushoramari rwahagariye mu bwikorezi gusa. Nyuma yaho yashinze G Investment Limited, sosiyete ifite ibikorwa bitandukanye birimo ubutaka, ubwikorezi n'imari iciriritse. G Investment Limited yakomeje kwaguka kubera ubuyobozi bwe bwiza. Ubucuruzi bwa Dodo bwibanda kuri byinshi si inyungu gusa, ahubwo no guhanga amahirwe ku baturage b'u Rwanda. Kugeza mu mwaka wa 2025, biravuga ko Dodo afite umutungo ubarirwa muri miliyoni zirenga 49 z'amadolari, bikamushyira mu bantu bakize cyane mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 w'abaherwe bafite agatubutse mu Rwanda haza Jacques Rusirare, agaciro ka miliyoni 62 z'amadolari y'Amerika arenga. Jacques Rusirare afite umutungo urenga miliyoni 62 z'amadolari y'Amerika, akaba azwiho ubudacogora n'ubushishozi mu bucuruzi bw'u Rwanda. Yavutse mu 1960 mu ntara y'Iburasirazuba, akaba yaratangiye urugendo rwe mu bucuruzi kuva kera akiri muto. Yakuriye mu muryango woroheje ariko yagaragaje ubushake n'ubumenyi mu bucuruzi kare, bituma atangira gucuruza ibintu bitandukanye akiri ku ishuri. Mu 1990, Jacques yatangije Mekikoro, uruganda rukora amarangi y'ubwoko bwiza. Icyo gihe amarangi menshi yinjiraga mu gihugu avuye hanze, ariko Jacques yabonye amahirwe yo gutangira gukora amarangi akorerwa mu Rwanda kandi afite ubuziranenge ku rwego rw'isi. Amekikolo yateye imbere byihuse, iba imwe mu nganda zikomeye mu gihugu mu bijyanye no gukora amarangi. Jacques ntiyahagarariye ku marangi gusa, ahubwo yashinze Mbere, uruganda rukora ibikoresho byo mu nzu nk'ibitanda, intebe, ameza n'ibindi. Ibikorwa bye byagizwemo uruhare n'ubushishozi bwe, bigatuma azamura ibigo bye mu nzego zitandukanye z'ubwubatsi n'ubujyanama mu gutunganya ibikoresho by'imyubakire. Jacques ni umugabo w'umuryango, akaba afite abana 5, abahungu 2 n'abakobwa 3 ndetse n'abuzukuru 5. Kugeza mu mwaka wa 2025, umutungo we
ubarirwa muri miliyoni 62 z'amadolari y'Amerika arenga, akaba ari umwe mu bantu bakize cyane mu Rwanda. Ku mwanya wa gatandatu ku rutonde rw'abaherwe bafite agatubutse mu Rwanda haza umuryango wa Makuza Bertin, agaciro ka miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika arenga. Umuryango wa Makuza Bertin ufite umutungo urenga miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika, ukaba ari umwe mu muryango ikize cyane kandi ifite uruhare runini mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda. Makuza Bertin, umuyobozi w'uyu muryango, niwe washinze Rwanda Farm Limited, uruganda rukora matras zikomeye kandi zifite ubuziranenge. Mu myaka 39 ishize, Rwanda Farm Limited yateje imbere inganda z'ibikoresho byo kuryamaho. Makuza Bertin yubatse Makuza Peace Plaza, inyubako ifite amagorofa 15 iri mu mujyi wa Kigali, yubatse kuri miliyoni 42 z'amadolari y'Amerika. Uretse ubutaka n'inganda, umuryango wa Makuza wagerageje kwinjira mu rwego rw'imari, aho bagize imigabane ikomeye muri Koje Bank mbere yuko bagurisha imigabane yabo kuri Equity Bank Rwanda. Kugeza ubu, umutungo w'uyu muryango ubarirwa muri miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika arenga, kandi ibikorwa byabo bigira uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Ku mwanya wa gatanu ku rutonde rw'abaherwe bafite agatubutse mu Rwanda haza Joseph Mugisha, agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika arenga. Mu mwuga we maze igihe kinini, yageze ku ntsinzi kubera uruhare rukomeye yagize mu gutera imbere ibikorwa remezo by'u Rwanda n'Ubugande. Joseph yatangije Fair Construction mu 1986 mu Bugande, ikaba yaramenyekanye vuba kubera imirimo yayo y'ubwubatsi ifite ireme ryisumbuyeho. Mu 1995 yayigabye mu Rwanda, atangira kugira uruhare runini mu iterambere ry'imijyi y'iki gihugu. Fair Construction yagize uruhare runini mu mishinga itandukanye, cyane cyane kuyibanda ku bikorwa remezo bya leta. Mu mishinga ya leta, iki kigo cyahawe amasezerano atandukanye yo kubaka inyubako za leta, ministeri n'ibindi bikorwa by'ingenzi by'igihugu. Inyubako zo guturamo, Fair Construction yagize uruhare mu kubaka amazu yo guturamo, harimo inzu ndende high rise apartment n'amacumbi ajyanye n'ubwiyongere bw'abaturage mu Rwanda. Iterambere ry'ubucuruzi, iki kigo cyubatse inyubako z'ubucuruzi zirimo amaduka manini, shopping malls, inyubako z'amakampani n'amasoko, bigira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'u Rwanda. Ibikorwa rusange, iki kigo cyubatse ibikorwa remezo by'ingenzi nk'amashuri, ibitaro n'ibindi bigo by'iterambere muri rusange bifasha guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Ubuyobozi bwa Joseph bwatumye Fair Construction iba kimwe mu bigo by'abubatsi bikomeye muri aka karere, kubera gukorana ubunyamwuga kurangiza imishinga ikomeye mu gihe gito no mu ngengo y'imari yateganyijwe. Joseph yamaze ubuzima bwe bwose mu bwubatsi, kandi iki kigo cye cyagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'ibikorwa remezo mu Rwanda. Kubera ibikorwa bye by'ubwubatsi, umutungo we warenze miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, bimugira umwe mu bantu bakize kurusha abandi mu Rwanda. Umutungo we waturutse ku mishinga minini y'ubwubatsi ndetse n'ingaruka nziza ibikorwa bye byagize mu iterambere ry'u Rwanda n'Ubugande. Ibikorwa bya Joseph byahaye akazi abantu ibihumbi kandi byagize uruhare rukomeye mu ivugurura ry'imijyi mu Rwanda, cyane cyane Kigali. Umurage we uzahora uzirikanwa ku bw'icyerekezo cyo guhanga udushya, ubuziranenge n'iterambere byagize uruhare mu gutuma inganda z'ubwubatsi mu karere zitera imbere. Ku mwanya wa kane ku rutonde rw'abaherwe bafite agatubutse mu Rwanda haza Robert Bafakurera, umutungo urenze miliyoni 100 z'amadolari. Robert ni umushoramari w'umunyarwanda uzwi cyane kubera uruhare rwe mu iterambere ry'urwego rw'abikorera mu gihugu. Yabaye perezida wa Private Sector Federation PSF, akaba yaragize uruhare rukomeye mu nzego zitandukanye zirimo ubukerarugendo, ubutaka, ubuhinzi, ubwikorezi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'izindi. Robert yaguye ibikorwa bye cyane mu bwubatsi, mu bukerarugendo, aho yatunze imitungo ikomeye. Robert yaguye ibikorwa bye cyane mu bwubatsi, mu bukerarugendo, aho atunze imitungo ikomeye. Urugero, Ubumwe Grand Hotel iherereye mu mujyi wa Kigali ni imwe mu nyubako zikomeye za Robert. Yayiguze kuri miliyoni 34 z'amadolari y'Amerika. Agira imwe mu mahoteli y'icyitegererezo ku bashyitsi b'imbere mu gihugu no hanze yacyo. Indi ni Highland Hotel, hoteli ifite icyubahiro gikomeye cyane, ifite serivisi zigezweho, ituma Robert akomeza kugira ijambo mu rwego rw'amahoteli mu Rwanda. UTC Building, Robert yaguze iyi nyubako izwi cyane i Kigali nyuma yo kuyamburwa Tribert Rujugiro kubera impamvu z'amategeko. Iyi nyubako yabaye umutungo ukomeye mu rwego rw'ubucuruzi bwe. Robert Group, ikigo cye gikora ibikorwa byinshi, harimo gutwara ibicuruzwa hifashishijwe amakamyo manini no gukora ibikoresho byo koza no gusukura. Iki kigo cyazamuye izina rye mu rwego rw'ubucuruzi mu Rwanda. Muri 2019, Robert yinjiye mu rwego rw'ubuhinzi, ashyira imbaraga mu kohereza umusaruro w'u Rwanda mu mahanga. Yashinze imikoranire na Dubai mu bucuruzi bw'ibihingwa, anatangira ishoramari mu icuruzwa ry'icyayi, arishyira ku isoko rya Pakistan. Yagize uruhare runini mu bikorwa by'ubuhinzi n'inganda. Yashoye imari mu nganda zikora umuceri n'amavuta yo guteka.
bigira uruhare mu bukungu bw'igihugu. Ubwikorezi n'ubukerarugendo. Yashoye imari mu bwikorezi no mu bukerarugendo. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Robert yashoye imari mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, by'umwihariko ku kigo gikora ku mabuye y'agaciro mu Rwanda. Umutungo wa Robert urenga miliyoni 100 z'amadolari, bimugira umwe mu bantu bafite amafaranga menshi mu Rwanda. Sosiyete ze zagize uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu, bituma akomeza kugira ijambo mu bikorera mu Rwanda. Ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'abaherwe bafite agatubutse mu Rwanda haza Gatera Egide. Umutungo we uri hagati ya miliyoni 282 z'amadolari na 510. Akaba ari umwe mu bashoramari b'Abanyarwanda bazwi cyane. Yashinze sosiyete zitandukanye mu nzego z'ubuhinzi, ubwishingizi, ingufu n'amabanki. Rwanda Mountain Tea ni imwe mu nganda zikomeye z'icyayi mu Rwanda, ikaba icuruza icyayi cy'ubwiza buhanitse mu Burayi, Amerika n'ahandi. Rwanda Mountain Tea icuruza amashashi ibihumbi by'icyayi buri munsi, ikagira inyungu ziri hagati ya miliyoni 50 z'amadolari n'ijana buri mwaka. Prime Insurance. Gatera ni umunyamigabane munini muri iyi sosiyete y'ubwishingizi ikomeye mu Rwanda. Itanga ubwishingizi ku mitungo, ubuzima n'ubucuruzi, SP na Petrocom. Izi sosiyete ni z'ikirenga mu gutanga ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda. SP ni imwe mu masosiyete akomeye acuruza lisansi n'ibikomoka kuri peteroli muri Afurika. Gazmeti Energy. Muri 2019 iyi sosiyete yahawe miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika yo gutunganya gaze metani muri Iraq Kivu kugira ngo ikoreshwe mu gucana no gutanga ingufu. Muri 2022 yahawe miliyoni 530 z'amadolari y'Amerika yo gukora gaze ikoreshwa mu guteka, igabanya iby'u Rwanda rutumiza hanze. I&M Bank. Gatera ni umunyamigabane munini muri I&M Bank, ikaba ifite 10% by'isoko ry'amabanki mu Rwanda. Usibye izo nzego, Gatera afite ibikorwa mu butaka no mu bukerarugendo, aho afite imigabane muri kampani zikomeye mu gihugu. Ni umwe mu bantu b'ibihangage mu bucuruzi bw'u Rwanda, bitewe n'ishoramari rye rikwiriye hirya no hino mu gihugu no mu mahanga. Ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'abaherwe bafite agatubutse mu Rwanda haza umuryango wa Tribert Rujugiro Ayabatwa, umutungo urenga miliyari y'amadolari. Izina Rujugiro rifite igisobanuro gikomeye mu mateka y'u Rwanda. Abantu benshi barifataga nk'ikirango cy'ubukire, imbaraga n'umurage w'ishoramari rikomeye. Rujugiro ni yari umushoramari usanzwe, ahubwo yari umuvumbuzi watekereje ibintu binini kandi ahindura imiterere y'inganda muri Afurika no hanze yayo. Yapfuye ku itariki ya 16 Mata 2024 afite imyaka 83. Nyuma yo kugira ibyagezweho bikomeye no kujya mu makimbirane atandukanye, ubukire bwe n'ingaruka yagize byagaragaye mu mishinga ikomeye, harimo no gutanga inyubako izwi nka Union Trade Center UTC, imwe mu nyubako ndende kandi z'ingenzi Kigali nyuma ya Jenoside. UTC yari inyubako idasanzwe ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari, yubatswe mu 2006. Iyo nyubako ni yari inzu y'ubucuruzi gusa, ahubwo yari ikimenyetso cyo kuzahuka k'u Rwanda no kwiyemeza kuba igihugu kijya imbere mu iterambere. Ariko inkuru ya Rujugiro ntiyarangiriye kuri iyo nyubako. Umuryango we wubatse ubwami bw'ubukungu bukomeye, ufite inyungu mu nganda zitandukanye mu bihugu byinshi. Ikigo cy'itabi Pan African Tobacco Group cyabaye kimwe mu bikomeye muri Afurika, gikorera mu bihugu birimo Angola, Uburundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Nigeria, Sudani y'Amajyepfo, Tanzania, Uganda ndetse no mu bice bya Amerika, Uburayi n'Uburasirazuba bwo hagati. Iki kigo cyagize uruhare rukomeye mu bukungu bwa Afurika, kikagira abakozi barenga 20,000 n'inyungu zibarirwa muri miliyoni 250 buri mwaka. Ibi byose byatumye umuryango wa Rujugiro uba umwe mu miryango ikize cyane ku mugabane wa Afurika. Uretse itabi, umuryango wa Rujugiro washoraga imari mu nyubako, ubuhinzi, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no mu rwego rw'ubwikorezi bw'ikirere, imizigo y'amato n'ubutaka. Iki kintu cyatumye bagira ijambo rikomeye mu bucuruzi bw'isi hose. Muri 2014 ikinyamakuru Forbes cyamushyize ku rutonde rw'abashoramari bakomeye muri Afurika. Icyo gihe Pan African Tobacco Group yari yabaye ikigo kinini mu nganda z'itabi muri Afurika, cyari gifite abakozi mu bihugu 20. Nubwo yari umushoramari ukomeye, Rujugiro yagiranye ibibazo na leta y'u Rwanda, aho yamaze igihe kinini mu buhungiro nyuma yo kutumvikana n'ubutegetsi. Yagiye kuba mu bihugu nka Afurika y'Epfo na Dubai, aho yakomeje gukura mu bukungu bw'atari mu gihugu. Ariko umurage we ntiwagarukiye ku bukire gusa, yashyizeho icyerekezo cyo kwihaza kwa Afurika, aho abashoramari b'Abanyafurika bashobora gutera imbere ku rwego mpuzamahanga. Nyuma yo kwitaba Imana muri 2000, umuryango yakomeje kugira umutungo ubarirwa hafi ya miliyoni 500 z'amadolari na miliyoni 1 z'amadolari. Bagira uruhare mu nzego zitandukanye z'ubukungu ku isi. Ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abaherwe bafite agatubutse mu Rwanda haza umuryango wa Rwitare, umutungo urenga miliyari 3 z'amadolari. Rwitare yavukiye mu Rwanda ku itariki ya 2 Ukuboza 1942. Ni umushoramari uzwi cyane washinze itumanaho rya telefoni igendanwa muri Afurika. Mu 1986 yakoze umurongo wa mbere wa telefoni igendanwa muri Afurika.
aba umuntu wa mbere wakoze icyo gikorwa ku mateka y'itumanaho ku mugabane. Yize amashuri abanza mu Rwanda, ayisumbuye yiga muri Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hanyuma akomeza muri kaminuza ya tekinike mu Budage, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu by'ikoranabuhanga. Mu 1986 Miko yashinze ikigo cya Tarsa International, cyabaye ikigo cya mbere cy'itumanaho rya telefoni igendanwa muri Afurika. Gitangira i Kinshasa, Zaire. Ubwo bufatanye bwatumye telefoni zigendanwa zikwira ku mugabane wose. Uretse itumanaho, Miko yari umunyenganda n'umuhinzi w'imizabibu. Yabaye umunyafurika wa mbere ugura ubuhinzi bw'imizabibu i Cape Town muri Afurika y'Epfo. Agura franchise ku gaciro ka miliyari 1.5 y'amadolari y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi mirima yakorwagamo Monto Rocher Wine yamenyekanye cyane. Nubwo Miko yakomokaga mu Rwanda, yari umunyafurika ufite ibitekerezo bihanitse by'iterambere. Mu 1975 yagarutse avuye mu Budage, ahita aba umujyanama wa Perezida Mobutu Sese Seko wa Zaire, amufasha mu ishoramari. Yahawe umwanya wa Vice President ushinzwe ubushakashatsi n'iterambere mu kigo Jekamine, ikigo cya leta cyacukuraga amabuye y'agaciro. Nyuma yaho Miko yashinze ikigo Mini Motors Zaire Suzuki gicuruza imodoka, ari nacyo cyamufashije kubona ubushobozi bwo gushora imari mu rwego rw'itumanaho. Mu 1997 yashinze ikigo Computer and Industrial Engineer, cyabaye umucuruzi ukomeye wa Hewlett Packard HP mu bihugu nka Gabon, Rwanda, Cote d'Ivoire, Senegal na Ethiopia. Nubwo yagize amahirwe menshi mu bucuruzi butandukanye, Miko yashyize imbaraga nyinshi mu itumanaho, aho yashyizeho icyerekezo cy'itumanaho rya telefoni igendanwa muri Afurika. Darcel International yaje gukwira mu bihugu bitandukanye, igira uruhare mu gukwirakwiza serivisi za telefoni igendanwa ku mugabane wose. Ku mpera y'ubuzima bwe ku ya 25/07/2007, umutungo wa Miko wari hagati ya miliyoni 500 na miliyoni 600 z'amadolari ya Amerika. Yitabye Imana afite imyaka 64 Johannesburg muri Afurika y'Epfo, azize ibibazo byakomotse ku gikorwa gisanzwe cyo kubagwa. Miko yaramaze gutura muri Afurika y'Epfo kuva mu 1996 kandi yari yarashakanye na Consolata Ruboneka Rwayitare. Ubutunzi bwa Miko bwakomeje kwiyongera ku buryo nyuma y'imyaka 18 atabarutse, umuryango ufite umutungo ugera kuri miliyari 3 z'amadolari. Gusa akandi kantu kinyongera kuri urutonde, nk'uko byatangajwe na Yahoo Finance ku ya 23 Ukuboza 2024, mu rutonde rw'abayobozi 40 bakize cyane mu mateka y'isi, Perezida Paul Kagame aza ku mwanya wa 36, afite umutungo wa miliyoni 500 z'amadolari. Uyu mutungo ni waba munini ugereranyije n'uw'abandi bayobozi ku isi, ariko iki ni ikimenyetso cy'ishoramari yageze mu bihe byashize. Ndabashimiye. Inganji Rwanda ije kubatekereza ibyo mu Rwanda bya kera ndetse n'iby'ubu kugira ngo murusheho kumenya icyo muri cyo. Ese wowe ubona ari nde muntu cyangwa umuryango w'umutungo munini mu Rwanda? Tanga ibitekerezo byawe muri comment, wibuke gukora subscribe. Ndabakunda cyane.